Perezida wa Somaliland Musa no bahanganye Abdulrahman Mohamed Abdullahi batoye mu matora ya perezida baye mu karere kacitsemo ibice. Somaliland yabonye ubwigenge mu mwaka wa 1991 ariko nta gihugu kirayemera. Nyuma y'amezi 8 muri Senegal batoye perezida Bassirou Diomaye Faye na ministeri w'intebe Ousmane Sonko. Ubu haratorwa abadepite kuri iki cyumweru. Abazatorwa bizeye gushyira mu bikorwa ibyo basezeranije. Umunyamabanga muri ministeri y'ububanyi n'amahanga muri Kenya Musalia Mudavadi ari mu nama y'ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ibera muri Azerbaijan yasabye ko ingengo y'imari yo guhangana n'iki kibazo kiri mu bihangayikishije ubuzima bw'abanyakenya buri munsi yongerwa. Ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byavuze ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru waho yatawe muri yombi kubera gukoresha nabi umutungo waryo mu nyungu ze, ibyaha we ahakana. Itsinda ry'abaririmbyi n'abacuranzi rizwi nka Ibangamiwe ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi myaka 30 ishize ubu ryariyongereye bagera kuri 200 kandi bakunzwe cyane aho bajya hose ku isi.